Medijska scena u Srbiji suočena je sa raznim iskušenjima, od pitanja osnovnih sloboda i ljudskih prava preko finansijskih i tržišnih defekata do uticaja novih tehnologija. Sve teškoće medijske industrije, hteli to ili ne, osjećaju građani pod pritiskom ogromnog broja informacija i dezinformacija. Novi serijal emisije Šira slika bavi se pitanjima i kontraverzama koje posle 2 veka postojanja novinarstva prate aktuelnu medijsku scenu u Srbiji. Ratovi 90. godina u bivšoj Jugoslaviji ostavili su teško nasleđe zloupotrebe medija u cilju nacionalističke propagande. Ratovi su prošli, ali se nacionalizam u medijima reciklira i to u celom regionu nekada ratno sukobljenih nacija. Ja bih rekao da se nacionalizam u medijima dobrano podgreo 90. godina zapravo trajanjem sukoba u bivšoj Jugoslaviji, a onda da se do dana današnjeg nikad nije ohladio i da se zapravo zbog toga jako lako koristi u čitavom regionu. Mislim da je ono što je ostalo nerešeno iz 90-ih i različiti problemi koje vučemo od tada ništa drugo ne rade nego omogućavaju da se mediji danas, a informacije koje jesu poluinformacije jer ih nikad nismo otvoreno dobili, i tekako ponovo koriste za održavanje nacionalizma u svim ovim društvima u bivšoj Jugoslaviji. Paradoksalno, nacionalistička propaganda je ista, ali su njeni razlozi promenjeni. Veoma često imamo te lažne sukobe sa našim susedima, zapravo mi se čini kada se ne mogu rešiti neke stvari ili se ne može objasniti činjenica da se svojim građanima ne daju rezultati koje ti građani očekuju, da se onda izvuče nešto ispod tepiha, neka tema iz 90-ih i da se napravi mini sukob u medijima koji se onda reflektuje na komentare koje možemo čitati na različitim portalima, pa imamo utisak da i društva reaguju onako kako su i mediji to uslovno rečeno diktirali. Potraga za istinom i istraživački rad je jedino upotrebljivo sredstvo protiv nacionalističke propagande. Pa zapravo u prethodnih 10 godina Vojvođanski građanski centar se uglavnom bavio temama koje se tiču sukoba 90-ih i onih posledica koje je taj sukob 90-ih ostavio po građane koji danas žive u Vojvodini ili su ranije živeli u Vojvodini. Jedan film koji smo objavili prethodne godine se bavi proterivanjem hrvatskog stanovništva iz Vojvodine i mislim da je to zapravo pola sata koji sa jedne strane prikazuju to naše trogodišnje istraživanje o samoj temi, sa druge strane mislim da predstavljaju sažeto dosta informacija koje mogu biti polazna tačka nekom drugom istraživanju koje će neko sprovesti nakon gledanja tog filma. Nasleđe ratova i istina o njima ima svoje posledice i na najvećoj enciklopediji svih vremena, na Wikipediji. Različite verzije istorije otvaraju pitanje pouzdanosti podataka srpske, bosanske i hrvatske Wikipedije. Upravo su osetljive teme ono što je problem. Problem su teme koje se tiču ratova, sukoba, interpretacija uloge određenih istorijskih ličnosti, kao što je, na primjer, Stepinac na ovom području, pa se, na primjer, na ovom području svađaju različite Wikipedije oko toga čiji je Nikola Tesla. Dakle, sve ono što postoji generalno u populaciji, među čitaocima, korisnicima Wikipedije, sve se to odražava i na nju samu. Tamo gde nema kontroverzije, gde smo svedeni na nivo čiste nauke, rekao bih da je tu Wikipedija sasvim solidan izvor informacija. Interpretacija istorije na 3 načina ima isti cilj. Vi zapravo imate 3 zajednice koje pokušavaju da utiču na to da nametnu svoj stav na engleskoj Wikipediji, odakle se sadržaj prevodi na druge svetske Wikipedije, na druge globalne jezike i na taj način pokušavate da u najvećem broju slučajeva sebe predstavite kao žrtvu, a druge predstavite kao zločince. I zapravo tu imamo taj fenomen da bi Wikipedija trebalo da bude bazirana, koliko god da je demokratična, otvorena i slobodna, da bi trebalo da bude bazirana na jednom naučnom diskursu, sa druge strane su tu uplivi različitih nacionalizama. Izveštavanje o ljudskim pravima, manjinama, ranjivim grupama i dubokim problemima društva je u potpunoj senci senzacionalizma i površnih vesti. Izveštavajući o manjinama, mediji nikad nisu izašli iz okvira oskudnog i stereotipnog izveštavanja, a posebno kada se radi o Romima i Romkinjama. Sve više smo svedoci da većina medija izveštava neprofesionalno, neodgovorno, neetički, da ne prilaze suštini problema, već više to rade senzacionalistički. Jer recimo kada se desi neka negativna pojava u nekoj lokalnoj sredini, može se desiti u zavisnosti od čoveka, a ne od toga kojoj naciji pripada.
obično ćete u medijima pročitati da je pripadnik romske zajednice. On je osoba koja nije ispoštovala zakone ove države. On je osoba koja je počinila krivično delo. Nema potrebe da se naglašava nacionalna pripadnost. I tekako, takvo izveštavanje, ako sad govorimo o portalima, vidjet ćete da pokrećemo bujicu govora mržnje prema romskoj zajednici. Ignorisanje ili pogrešno izveštavanje o afirmativnim merama za inkluziju Roma i Romkinja donelo je dodatni talas gneva prema romskoj zajednici. Roditelji i deca iz većinske populacije bune se kada govorimo o primjeni afirmativnih bodova za upis dece u željene škole iz romske zajednice u srednje škole i na fakultete ili o davanju stipendija za učenike romske zajednice. Prva predrasuda tiče se finansiranja ovih mera. Ta sredstva dolaze iz međunarodne zajednice, nisu iz budžeta Republike Srbije. Ili su u vrlo malom procentu iz budžeta Republike Srbije. Što znači, kada bi ta informacija doprela do svakog roditelja, ne bi se stvarale dodatne i nove predrasude prema romskoj zajednici. Ovako u medijima prolaze mnogi pripadnici svih manjinskih zajednica. Tu su osobe sa invaliditetom, tu su žene žrtve porodičnog nasilja, tu su žene sa sela, tu su pripadnici i pripadnice manjinskih zajednica, pre svega romske zajednice, pošto je ona najbrojnija na teritoriji Srbije. Zaista možemo da kažemo da mediji ne samo da ne ispunjavaju svrhu svog postojanja, a šta je svrha postojanja medija? Pre svega da utiču na formiranje javnog diskursa o nepoznatim stvarima, o teškim temama, jer mediji su najmoćnije oružje koje može da deluje čak i na najneobrazovaniju osobu, na najtvrdoglaviju osobu, da promeni neke svoje stavove o nekom pitanju, o nekom problemu. Multimedijalni online mediji Roma World nastao je upravo zbog odsustva interesovanja medija za romsku zajednicu. Ako je neki događaj javni interes svih nas, znači to bi trebalo da izveštavamo svi. I ja ne biram da kažem, ovo se ne tiče romske zajednice, to neću da emitujem, to me ne interesuje. Ne, ako vidim da je stvarno javnog interesa, procenimo da je to tako, naravno da ću da odem na taj događaj i da izveštavam o tome. Nikada nisam pravio pitanje za to. Smatram da i kolegi koji rade u većinskim medijima da to treba tako da rade. Međutim, to se vrlo, vrlo retko dešava. Od 2015. godine do danas Roma World stekao je kredibilitet i publiku, ali je njegov rad zasnovan na skromnim projektnim sredstvima i volontiranju. Nama je onaj prvobitni primarni cilj, u stvari, bilo prepoznavanje produkcije od strane vlasti, od strane većinskog naroda, ali naravno i ciljne grupe, u ovom slučaju pripadnika romske zajednice. To se naravno desilo i mi smo zadovoljni sa tim, ali nam je problem, meni je recimo problem da zadržim kolege na okupu. Za to vreme ostali mediji Rome primećuju tek retko. Ako prođe neki projekat kod Ministarstva kulture, grada ili nekih drugih donatora, onda su Romi u žiži interesovanja. Znači, ovako predstavljaju se, šta ja znam, možda za 8. april, da je to tako i tako, Svetski dan Roma, eventualno za Đurđevdan, za Vasilicu. To su ti važniji dani. A recimo kako živi 90% pripadnika romske zajednice, mislim da to ne interesuje baš svakoga. Mediji u Srbiji i svetu o ženama izveštavaju malo i stereotipno. Medijska slika u Srbiji nije toliko drugačija koliko medijska slika u svijetu. Odnosno, kada je reč o prisustvu žena kao sagovornica
one nisu zastupljene. Dakle, i kada su prisutne, društvene uloge u kojima su one prisutne su dosta ograničene. Veoma često od žena se ne traže citati i izjave. Žene su mnogo češće u okviru slike, odnosno fotografije, a ne kao važni subjekti koji imaju bilo šta da govore. Jedno naše istraživanje Novske novinarske škole smo mi nazvali U Srbiji žene ne žive, sem na estradi. Zato što se pokazalo posebno u spoljnoj politici, u unutrašnjoj politici, u ekonomiji, njih nema u medijima, ali ih ima u javnom životu. I kada odjednom dobijete skok u procentu pojavljivanja neke subjektkinje u medijima, vi vidite da je to zbog njene funkcije, a ne zbog njene kompetencije. I to je problem. Imamo te neke mainstream medije u kojima dominira muškarac, u kojima je žena uglavnom odsutna. Ukoliko je prisutna, onda je to recimo neka dominantna, jaka žena koja je u tom slučaju potpuno ogledalo društva. To ću citirati našu autorku Čimamandu Ngozi Adichie. Kada je žena dominantna, moćna, jaka, ona je devijantna pojava. Tako se i predstavlja. Ili se nalazi žena u nekoj crnoj hronici. Izveštavanje o problemu nasilja nad ženama je deo ovakvih stereotipa i ubedljiv primer površnosti. Mediji zapravo priču o rodno zasnovanom nasilju i nasilju nad ženama eksploatišu kao jednu vrstu produženja, zadovoljenja logike kapitala, u smislu da to isprebijano mrtvo žensko tijelo zapravo treba tu da bude, da zadovolji logiku kapitala i prodaje taj magazin, a ne da bude opomena na rastuće nasilje u našem društvu, čini mi se u svim segmentima, ali posebno na nasilje koje se tiče žena. Feministička organizacija BFM ima svoju medijsku strategiju koja naglašava edukaciju i sopstvene medijske sadržaje. Mi već godinama zapravo u okviru programa Centra za ženske studije, koji se zove Feministička medijska kultura, proizvodnja roda, sa mlađim generacijama radimo na dekonstrukciji medijskog sadržaja, na dekonstrukciji patrijarhalnog diskursa i zajedno probamo da prosto započnemo proces transformacije medijske slike. Važno je da od malih nogu, od vrtića, kasnije osnovne škole pa i srednje škole, kroz različite predmete, a ne samo sociologije i građansko obrazovanja, deca znaju da te mreže, društvene i mediji, ostavljaju predstavu koja nije realna i koju niko od njih ne mora da ispuni i da budu svesni pritiska koje to ima na njih i posledice na mentalno zdravlje, sliku o sebi, samopouzdanja koje ostavlja i koje iskreno u ovom 21. veku mnoge ljude čini nesrećnim. Online medij Milica magazin takođe je zasnovan na afirmaciji ravnopravnosti, ali i na principu solidarnosti među ženama. Svi govore o solidarnosti, o razmeni, o saradnji među ženama i to nam je, kako bih rekla, neki prvenstveni zadatak. Da na jednaki način, jednakim portretima, jednakom fotografijom, dakle i vizuelno, ali i u nekom udubljivanju, razgovor ili u predstavljanju jedne žene ili neke njene priče, predstavimo, dakle, žene iz različitih i društvenih slojeva, starosnih dobi i sve ovo što sam ranije napomenula. Dakle, da na taj način promovišemo sve ono za šta se zalažemo, a to jeste ravnopravnost, osnaživanje žena i taj proboj ženskih principa u različitim oblastima. Sad to su umetnost, društvo, ne znam, biznis, ali i ručni rad i kuća. Istražujući kakav je tretman dece u domaćim medijima, organizacija CEPROM je u periodu od nekoliko meseci pratila izveštavanje 7 dnevnih listova i 5 televizija sa nacionalnom frekvencijom. Prvi nalaz istraživanja je nezainteresovanost medija. Televizije u proseku, dakle jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom emituje manje od jednog priloga dnevno o deci, što je izuzetno malan broj, a takođe po dnevnom listu u Srbiji objavi se jedan tekst koji je posvećen deci. Drugi nalaz istraživanja govori o sadržaju. Čak u 56% tih medijskih objava na televiziji u štampanim medijima zapravo su
objave koje se odnose na nasilje, zlostavljanje i razne incidente koji se događaju. Jer naše istraživanje pokazuje da je praktično broj objava koje govore o nekim pozitivnim stvarima, nekim dobrim inicijativama, s uspesima koje postižu deca, sveden praktično na nivo statističke greške. Posle ova dva problema sledi najosetljiviji. Treći najbitniji nalaz jeste da mediji izveštavaju senzacionalno. Jedan dobar ilustrativan podatak za to jeste da se u svakom 10. tekstu u štampanim medijima prilikom izveštavanja o deci krši kodeks novinara Srbije. Tako da mi, ako bismo sve to sumirali, mogli bismo da kažemo da su mediji nezainteresovani za decu, da dominantno izveštavaju negativno kada uopšte izveštavaju i da vrlo često senzacionalizam bude u prvom planu. Kada je medijska pažnja u pitanju, umetnici u grupi Per Art, okupljeni oko programa Umetnost i inkluzija, kažu da je imaju dovoljno. Mi kao organizacija imamo jako dobru saradnju sa medijima i vrlo vodimo računa da ne samo naše premijere i otvaranje izložbi i promocije knjiga ili festivali, seminari, predavanja koje organizujemo u oblasti inkluzije i umjetnosti budu ispraćena, nego pozivamo medije i da tokom proba i kreativnih procesa isto tako se uključe i da prate. Scenske umetnosti su u fokusu rada grupe Per Art. Naša ideja svih ovih godina jeste da naše kolege sa poteškoćama u učenju, osobe sa invaliditetom i publiku koja voli savremeno pozorište i ples, okupljamo i stvaramo uslove u kojima umjetnici sa i bez invaliditeta mogu da rade zajedno. U ovom trenutku naša grupa ima dvije aktivne predstave, to su dvije predstave savremenog plesa, jedna se zove Mala žurka propuštenog plesa, a naša druga predstava se zove Disilfide i ona je imala premijeru prošle godine u čuvenom Centru za savremenu umjetnost u Kamp Nagalu u Hamburgu i sa tom predstavom smo bili prošlog mjeseca i u Tokiju. Scenski prostori su veoma važni u ovom radu i Per Art ima podršku Galerije Matice Srpske, Novosadskog pozorišta, pozorišta mladih i drugih institucija. Međutim, Srpsko narodno pozorište im je oduzelo prostor za rad. Vidjet ćemo šta mi možemo da uradimo po tom pitanju, ali to nije samo naš zadatak, nego i zadatak medija. I mislim da je jako važno da se ova informacija čuje, jer je to društveni problem koji svi treba da rješavamo, a znamo isto tako da je prije nekih 10 godina u Srbiji donesen zakon koji reguliše zabranu bilo kakvih oblika diskriminacije, pa tako i u kulturi. Svoje pravo na informisanje na maternjem jeziku pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji ostvaruju preko svojih medija. Novinsko-izdavačka ustanova Libertate postoji već 7 decenija. Libertate, kao i ostale kuće novinsko-izdavačkih ustanova, manjinskih zajednica, jedan politički projekat bio 1945. godine, ali koji se ispostavio da u vremenu je bio pravi i da je imalo smisla. Sigurno da je bilo problema. Za svih ovih 70 godina, u kom smislu da je bilo problema? Bilo je problema da smo bili dirigovani što se konceptualno ideološki tiče. Ima i danas, ali verovatno manje. Što se tiče Libertate, danas pokušavamo da se izborimo za pravo na slobodno informisanje, što nekada nije bilo tako. Ali, kako god, mi smo opstajali svih ovih 70 godina, što je bilo jako bitno zato što je Libertate ipak institucija od posebnog i možda najvećeg značaja za rumunsku nacionalnu manjinu. Jedini nedeljnik na rumunskom jeziku u Srbiji, Libertate, izlazi petkom, a po žanru to su tipične porodične novine. Vesti pokrivaju politiku, kulturu, poljoprivredu, ekologiju i mnoge druge oblasti. Jedna od naših najčitanijih rubrika jeste reportaža Rumunska kuća, gde u svakom broju predstavljamo jednu porodicu, rumunsku porodicu, bilo da je iz zemlje ili iz inostranstva. Čak i iz Rumunije smo imali koji imaju neke veze direktne ili indirektne veze sa nama. Tako da
postoji jedna reportaža Strana u boji koja zaista je mnogo čitana i to smo već godinama, ta rubrika izlazi. Za neke čitaoce Libertate je čak i jedini dodir sa maternjim jezikom, ali i više od toga. Važno je da naši čitaoci znaju da tu mogu, u nedeljniku, mogu da se slobodno izraze svoje mišljenje. Takav je i naš moto Ziarul în care opinia ta contează, odnosno novine u kojima tvoj stav je bitan, je važan. Pored nedeljnika, Libertate izdaje i mesečne časopise za decu i mlade i časopis za književnost, umetnost i kulturu Lumina. Lumina objavljuje autentične radove rumunskih književnika, ali i prevode srpskih pisaca. Bitno je da rumunski stvaraoci, pisci, intelektualci mogu sve radove objaviti u časopisu Lumina, odnosno u izdavačkoj delatnosti Libertate. Radi se o autentičnoj, originalnoj književnosti koja se piše na rumunskom jeziku, znači to nisu prevodi. Također, Libertate je bitna i zbog, nazovimo, prožimanje dveju ili više kultura i književnosti. Ovdje kod nas su se pojavili vredni prevodi značajnih pisaca koji su objavljeni na srpskom jeziku. Govorio o Danielu Kišu, o Miloradu Pavloviću, o Matiji Bečkoviću, o Desanki Maksimoviću, o Dobrici Ćosiću i mnogo drugih. Znači, preko prevoda oni su bili dostupni ne samo rumunskoj čitalačkoj publici ovdje kod nas u Srbiji, već u Rumuniji ili šire. Prošlogodišnja Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima sagledala ih je iz ugla kulturnog nasleđa. Naslonili smo se na tu godišnju temu koja je u Evropi bila vodeća i nekako jeste zaključak da čak mogu manjinski mediji da se razumeju i kao kulturno nasleđe, upravo iz tog razloga, znači što je njihova funkcija, pored informativne, je svakako i očuvanje jezika i kulture zajednice koju predstavljaju i sa kojom komuniciraju. Konferencija je utvrdila veliko iskušenje pred kojima se ovi mediji nalaze kao učesnici u javnom dijalogu. To je nešto što je ideja bila da bude dvosmerno, da ovdašnji, kako da kažem, ovdašnja javnost, šira javnost, prihvati manjinske medije kao relevantne i kao jednako zastupljene i medije koji čine javni dijalog ovog društva. To je ta jedna strana. A druga strana je da i manjinski mediji sami sebe razumeju kao učesnike javnog dijaloga u ovom društvu. Da efekat nezadovoljstva onim što mediji danas nude može biti pokretanje sopstvenog medija dokazuje još jedan portal lokalnog karaktera. Njegovo ime je Pančevo si ti. Znači, nezadovoljna situacijom na medijskoj sceni u gradu, mi smo 1. maja 2017. godine podigli sajt pančevo.city kao grad, sa domenom city, ali smo u stvari u tom domenu potražili i pronašli igru reči, da je Pančevo si ti, što bi trebalo znači da preuzmeš svoj deo odgovornosti što svojim činjenjem ili nečinjenjem podižeš ili spuštaš nivo kvaliteta života u gradu Pančevu, kad to kažem, mislim i na 9 okolnih sela. Široki krug autora i saradnika je platforma ovog lokalnog online medija. Tako da smo mi do sada, evo ove nepune 2 godine, imamo skoro 300 autora. Mnogi od njih su napisali samo jedan tekst, ali nije važno, oni su prosto izrazili svoju, da kažem, pripadnost i svoju naklonost našem sajtu i našoj koncepciji našeg sajta. Tako da ćemo mi i nadalje nastojati da širimo krug saradnika, ubeđeni da se na taj način širi krug čitatelja.